megalayapost.news Uwaina usamla badon ke jingduna hakat khotmet na report string ulami iskmat bandawa na ka sarkar MDA tu ka sarkar Meghalaya baladai ke por ban kiuno e ka baibam jong tu gibruk badon ke jingduna hakat khotmet patru ban kiu ya ka baibam jong men pro Une usamla badon ke jingduna hakat khotmet ude usamla pering palih nak snong puin report string haga baulami iskmat bandawa e ka hok jong tu badon ke jingduna hakat khotmet patru ka baibam temen nak bantai men pro Abakren sikilat pathai kubo samla pering palih ulong bakum waina ki samla badon ke jingduna khotmet daga jing sokya uhab ban kren ya jing e jong kitu badon ke jingduna khotmet baru nam ta hok jong ki temen ki kro nomor ke jing siu sarkar ya ke baibam ke belong tang news pak sampo shimnai kadang bu jing e ki ban im jekpo na ketik lat jing rap ai sarkar Ulong ru bakum samla badon ke jingduna hakat khotmet layo e ke baibam ke belong news pak sanpo teng ka shibanai mentala arsan klikisnem barke e ke basulungo ulong bak sarkar hadu menta kampala ban kiu ya kene ke baibam barke basusi pat kelong bak sarkar ka klepat ban pelut phut ya ke pisa na menta kita masalik kemen da ke baklet pat ya ki baki don kam shisha ya ke jingrap na sarkar Sasisian wa man pa hakmat kaburum kabasbun ajampi kum ni parado di prasnam mat khantam hapo jong ka jalam khalayahi merokawai nya penpau rekaman sim jong ka jins nyau diau sisian banga perkhat nangba hak bede bat kadeka sarkar MDA tu kabalabat untuk la janda partan la siposnam te ngahap ban pau dak muslim jong ka jins nyau khia hapo kadonut bat muslim ajonga ya kai cha manga kwa ban ong hakam japor ba kalong ba ni kwa ba ha ka biya dei bat jadi cha pension kumba ka sarkar hi chala pha sanyi ki badunar khobet bat isa kito kiteman bat juro ya kito ke khun swat yang khun rang ni ya ba sampap ya ba pli te ngakwa ban pau hakmat kaburum kabasbun jong ka sarkar MDA tu ba hakam japor ba kala dei japor ni banyin penkiu no nang ba ya kane cha news pa san pho tangka ha ka sibrai ba ni kwa ba la dei hi japor banyin penkiu nai la dei ngala yok mak to la arfusan tani islam ke balale nyo ngala yo tan news pa san pho tangka e ka sibrai Tahu sisin perkhat pat ni de ban phai berkawai kalong ba ha be de bat ane sarkar ba kat ba sat wai ki wai kita masa bat juro sat wai ki sport lane sat wai ki jam je bakasai a jam tu ki nur la ki lak lane ki phok nur te ka chi sisa ba ni kwa ba ya niru ka de bat ki hui nam ba ya ka ne pension kat bakala sneu ba sarkar ban penkiu no nang ba ya gane ka pension na kamanta ki badunar khoman bat juru ya kene ki teman bat juru ya kene ki noyim ke badok ke basampap ke bajanjar kwa ban terparit napi kum ka sarkar MDA sneu bahase ban ya trelang bat ni Jibril Jabadon Jiduna ha kirkhotmat bat juru na kabanta yene kiwai ki parado ki parasnam te ha kan japor ngam ban se wa ban ong ba ngam dabun sibun ki cantin ba ngahap ban pen jauh ya la de umat ba ko sarkar ba jongi sneu bahase ban pen kiu no kat ba phila oi ha kapor ka banyale kandu ya minister jong ka social welfare ila ong bayak kane nyala dei bat kiu hanrei hadu mentaru kane kadang nong sidang nong kumju te na kwa
Manado CM produk sama mat juru ya kiwai minister snobha banat relang bat ni kidruk kisuk ya janjar di sempam nanu teman kiro bat juru nak benta jumi di badunar khotmat snobha sasorkar maniarap lemno ban penkiu nang ba ya kanir kabai bam pension jong kiteman bat mata kiwai jelat jinjarap sio bahasa please maniarap lem yanyi kublai sipun kublai sejarah Meghalaya Post.news